kesiksa demen duweni cinta murni kanggo kula kakeknya Siva sayang Satria Sumbon kerja bareng Studio 25 majikan Bapak Ajan Mama Imput Tante Majikan buat Novera pantesan ngelarang fotone dipajang ternyata sampeyan wis duwe pasangan status kula wadon cadangan kakeknya Siva sayang barengan kesiksa pisahan bisa terlanjur demeni wong wis duwe rabi pulang dadi wadon pengganti kakeknya Siva sayang barang Novera mamahnya siapa anak Mimi Karina sayang Mimi Karina nang apa beli ngomong yen wis dekene wong priwe perasaane kula sing wis terlanjur cinta kakeknya Siva cinta sing wis lempe pengen dibuang angin lamun weruh ana sing duwe sun blisi dademene kesiksa kangen kesiksa demen duweni cinta beli murni kanggo kula barengan kesiksa pisahan bisa terlanjur demeni Bapak Kesha sayang Mama Kesha cuma wadon pengganti Mama Kesha kakeknya Siva sayang kakeknya Siva nang apa beli ngomong yen wis dekene wong priwe perasaane kula sun wis terlanjur cinta kakeknya Siva kanggo majikan
wadon pengganti. Mama Imput, mantan majikan. Mama Karina, Mama Karina, Mama Karina sayang, Mama Karina, Mama Karina, Mama Karina, Mama Karina, Mama Karina sayang, Mama Karina, Mama Karina. Nang apa beli ngomong yen wis ndekene wong, priwe perasaane kula sing wis terlanjur cinta. Kakeknya Siva, kakeknya Siva, kakeknya Siva, kakeknya Siva, kakeknya Siva, kakeknya Siva. Cinta sing wis nempel pengen dibuang angin. Lamun weruh anak sing duwe sun beli sida demene Mama Karina. Beli sida kangen kesiksa demen duweni cinta beli murni kanggo kula. Barengan kesiksa pisahan bisa terlanjur demeni wong wis duwe rabi. Status kula wadon pengganti. Terima kasih kakeknya Siva.